Pini abang kenali tum hala bang so a video along nili Assam Anganwadi woreng abirta sinali tum hanang than pachini ponikpo lapen klardak mate detail salam bang nali tum labang so video arlusi thekpon long ikpo tangte aprang si kardom kadu kave karbitich 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame nali tum jongstula bang so YouTube channel long na kahomre milang pulte kaching hon pe nali tum subscribe igol lapen adunghes tame bela jan theklang hodas tame nali tum berpon igden non lapen nali tum jongsi latest update kilong verje aphan pulote telegram channel nali tum nang join don ingon telegram channel along labang so video description along stame link long ikpo labang so link long berpen nali tum nang join don fit me iklo tangte pini labang so Anganwadi Recruitment APHUTHAK lenon jethan pononang mate bathiak pen lang pononang Wadi Recruitment 2023 details mate klar dagalam dak jethan ponlonang lapen labang so video chengchi aprang nali tum phanchuni gri iglo labang so YouTube channel nali tum anta subscribe krilang pulte prabjin pen subscribe igon lapen bell arjan ta theglo hodas ta nali tum berpon igdenon tangte non pathiak ban jethan pononang labang ke non upcoming awering war sailam mate non kiwang jilang jola bangso awering war sailo stameni lidak details ban than pachini pon ikpo command to sinang labangso advertisement alu bang ke klaing ma maten publish ponima labang ke nilina than pachini pon ikpo aprang sinani tum job location bang lang pon igon job location labang ke Assam arlolo pen Assam arlo puai phis tame pen an district long thakpon pola son thak thak sikar biang long district along stame klang ikpo mate du ikpo lapen job type bang state government job lo lapen name of requirement bang ke dak Assam Anganwadi notification 2023 lapen name of organization bang ke dak integrated child development service mate ICDS ahin pen lo lapen number of vacancies bang 700 accepted lapen notification bang ke dak coming soon no lapen ke apply ningi bang ke online se apply nang po lapen official website lo nali tum dam iktame mate lang dam iktame orak stame nali tum update long ipon ikpo and women and child director women and children dot assam gov dot in labang so website on nalitum dampen humri dam egon odak stame nalitum details bangke long pon ikpo lapen Assam Anganwadi worker helper requirement bang lason lo nationality lapen domicile bangke da candidate soul be Indian citizen nang po lapen domicile in Assam amate Assam arlo kidu abang phi napo education qualification bang lason lo Anganwadi worker atumang class 10 pass nang po langke lapen Anganwadi helper atumbang ke da class 8 tami pass nang po lapen age limit bang ke da 21 pen 40 years an abang phu mate abang phi atumsi jogdun long ikpo labang ke pinso tumhan ali only just female tumhan pen selection process bang da written exam lapen interview merit list se paklang pon ikpo nalitum laisrina long stame thek pon long exi labang so dim lapen application fee bang ke dak sikai si tanalitum pinangne application fee bang ke lapen important date bang dak starting date of online application dak non update soon mate dak paklang pon pelang command to date pen cheng ponji lapen last data dak pipon pelang fix pon pelang labang ke fix da frang pola lasi mo labang so advertisement alok lang lo pulte labnali to labang so YouTube channel long thek pon long ikpo ke apply ning labang ke son official website nali to women and children.assamgov.in oda dam nang po ke apply afan lapen oda nali tum link long igi apply link hala bang so link long ber penali tum aprang si hala notification details banani to lang paprang igon lapen nali tum jongsi advertisement alo details pen lang elo pulte nali tum labang so website long dam pen nali tum apply dam igmelo nali tum aprang si registration paprang na po lapen des nali tum form bang hodak nalitum login pen fill up nang po lapen document sam khan nalitum upload ig nang po lapen a form bang nalitum batang si lang tu nang po je choklim loma chokche man nalitum ka fill up labang ke nalitum kai case tame online apply don obta nalitum labang lang ik nang ji nalitum ka fill up batike tok don choklim nang ji lapen det choklim lo pulte nalitum labang so form bang submit nang po lapen form submit det benefit nalitum labang so form putat Printout ek det nang po kali pulte screenshot tame and pon ek det nang po. Nasila son lo official notification on release pon pela release da prang po lapen vacancy details on da tag long ek pon nalitum lapen apply link anta da nalitum mo jongsi
labangso update long iklo pulte nili telegram channel long stame nalitum phanang pachini ikpo tapen klang da prang pola labang ke non la September achiklo bangke klang igvek po 100% lo asi adet bang da fix pon pelang holan anadet siklangi pu bangke stame nili kachini du nateng pul dak September achiklo sil labangso recruitment stame paklang ikpo kali pulte la September kali pustame labangso Agos labangso chiklo stame nalitum thekpon long ik kasi nili update long lopul de prabjen benili nalitum hana pachini ikpo la penalitum ninkyang hang abang phetum jogdun ikon la pen apply dun ikon kasi pinila short information bangke nalitum hana piklang bangke la ansolon nalitum talabang so details laing pulte nili telegram channel long pi ikpo nalitum telegram channel long dampen humri dam ikon honda stame nalitum labang so details aling bangke nalitum long pon ikpo kasi pinia video long manil la pathek pen la non upcoming ki bangji Anganwadi Recruitment labangso APHUTHAK bangkela anchol la si pena puthot kaprek a video nili na 1 pit thu ikpo mate kaprek a birta nili na litom han nam piklang pon thu ikpo asi domi thak me ka dokave Carbitich 2.0 YouTube channel ong kilang ra do an pas tame nili hen pen kardom to change